Check one tes. Oke, selamat bergabung dan selamat berhappy bersama saya DJ Awan 180 BPM Palembang. Oke, sekali lagi selamat bergabung di My Room 180 BPM Palembang. Oke, good morning dan selamat bergabung buat Yulia Moza, Samsul Aja, Harrison Man, and Junet. Welcome to my room, brother. Oke, selamat bergabung juga buat Engine BPM, Idrus, and welcome to my room, brother. Oke, selamat bergabung dan selamat pagi untuk my brother Junai Bomba, Ningsi, and Ito Liwa. Yo, selamat bergabung juga buat my brother Mehdi from Malaysia City. Welcome to my room, brother. Oke, selamat bergabung juga buat DJ Sulistia BPM, Tommy Denzu Animasi, Aroni RBEGC. Welcome to my room.
Oke, sama pengunjung juga buat DJ-nya 180 BPM, DJ Sinta Bilkis. Welcome to my room. Oke, selamat malam juga buat my brother Henry Rales, Nova Godak BPM. Welcome to my room. Oke, spesial single song, ikonnya 180 BPM, Terminal. Oke, good morning dan selamat bergabung juga buat DJ Rapi RPT BPM. Welcome to my room, brother. Oke, stay tune bareng saya DJ Awan 180 BPM Palembang. Awan. Siang itu di sebuah terminal yang tak rapi, pada berjalan kaki khusus untuk hari, jari-jari bekal konektor genit roda hati, dari sebelah warung sebuah PC irama Melayu terdengar akan mengalir. Oke, selamat gabung juga buat my brother Mas Wi and Meta DP, DJ Agnes BPM. Welcome to my room. Oke, info buat kalian yang gabung bareng hari ini, ditunggu nanti channel YouTube-nya.
Dan jangan lupa kunjungi YouTube-nya di channel DJ Jobol 180 BPM. Oke, selamat bergabung buat my brother Agung Purba. Welcome to my room, brother. Oke, stay tune. Oke, single song buat kalian Ibu Remixer Asgam BPM. Oke, info sekali lagi buat yang ingin nonton bareng, saksikan di channel YouTube DJ Jobol 180 BPM.
Bumi, DJ Awan Lina. Oke, selamat bergabung buat my brother ABAN HRD. Welcome to my room, brother. Oke, selamat bergabung juga buat my brother Anthony Lina. Welcome to my room. Oke, selamat bergabung juga buat my brother Ares Klana and welcome to my room, brother. Oh, we are this, I am making
tune bareng saya DJ Awan 180 BPM Palembang. And one single Laura remixer Asgam BPM.
single Anak Jalanan remixer Askap BBM.
stay tune bareng saya DJ Awan 180 BPM Palembang.
Special request single song Ayah remixer DJ Odi.
Oke, One Single Lawas by Seventeen, selalu mengalah. Tell me you like a hot shot. Jelaskan Jelaskan 5, 4, 3, 2, 1. Ride to this place to the maximum. Come on.
One single closing party.